I le tamaita I minsta o tupe mai se le tanga luenga ma le au whainga luenga. Tu sai foi malta penanga o le tala whatau o lea uai le mamia nei. Ia e le manatu o le me usu ngā whono. Ia te lea mea o lo o iai e lo lango le tamu whainga o le tamao ainga o si o tātou watu no. Ia iai foi vaenga e manatu. Ia watu pea wha tu o lalo. Ia tu langa foi lele o le anganga lava. Ia o le tupu a maola le wha moe moe. Ia o le tau longolongo. Ia ma o lea la ia i foi na i motu ngā afa. Ia e tamu whai atu ai foi ia le nei tu malo. Ia wha le watu e tu sai foi ma le tala tupe. O le tūlanga o le tāpenanga le iai whaafitai tūlanga tātou whainga whaavai. Tātou policy lea mo le pūlea le leile o tupe o tātou malo ma tātou atunu. Ma o le fua au mai ai e ono ani ala fua. O lai e fua iai le tātou tamao ainga. Fua tau ina leo le tātou tupe le anga i luma. Ia maise o le ufata tia mai fo i tonu o le tātou tala autu o le tupe. Ia le tūlanga le afo le o forward estimates fo i e tau whatūlanga ai le isi lua le tolu tau sanga le anga i luma. Ai e pau le ala fua lea e tau anga i atua i se whamtalanga. O le ala fua mua lea au mai e whasilinga lea o tupe alu, o tupe maua. Ia lea au mai le ala fua i e tau nei tonu o le tolu tisi ma 5% o le tātou tamao ainga po le GDP. Ia tailo iai ona e te ua SS mai tau ia tau vai atu i whaingu mela ia pia feisi te le te 0% le iai. Ia la tati atu pea i nā i le fionga tamaita i Minster. Ia wase fitu na inga le tūlanga lea. Ina ia tamu whai lava i ausia tūlanga ia wa lewa vai atu. Ia pesa la ititi tau sanga whale tupe le sa iai tuanai. Sa 2% ia leua si tie luna tolu tesi mal 5%. Ia e fuafua lava le malosi o tātou tamao ainga. Ia i tūlanga whapena. Ia o le si tūlanga o le vai atua whatupula ia lava ia le tūlanga le deficit. I tūlanga leo le tātou forward estimates le vai atu iai. Longo wina e toi o atu fo i le stau sanga whale tupe toi tupu fo i lunga ia le tātou tupi pa po le deficit lea e au mai le tātou tala lea whatau o le tupe. Ia mai eise manatu. Ia e ono a whaina lava tātou ona o le a whia tamao a inga lalolangi. Ona o le fo i e vai atu. O lo ia tātou external grant ia au mai budget support. Ia e ui au pa uma o lalo le whasu 5% pe on tā ua lipoti. Ia ai e whaingatā ona fo ia e tātou whawhita auri lea. Ona o a whianga fo i o le lalolangi le ia i nei. Ia e maise. O le tele o tātou budget support. Ia o le tūlanga lea ngā mata mai le EU. Ia whaasolo mai lo le ia New Zealand ma Australia. Maua mai soani rei tonu o le tātou tala tupe. Ia ma le taimini nei. Ia sila fia ia le taua le whai nei Ukraine. Ia atou whaafonga fo iai e tai 4 piliona ia ua ave e tele o atu nuu nei sa mo mai e tele soani nei. Ia mai se o i le EU po le atu nuu i Europa. Ia le fo ua tau whaafonga la fua waku iai soangi New Zealand ma Australia longa winga. E ongo iei se kai mi fo ile le lumungai. E kau ke whaakau ka vāhi la ma mea ia. Ia e fua e kako estimates ia mo le anga i luma le si lua koru kausanga. Ia o ngai kua lalo a fo ile le kakia ku ngā i lau fionga le Minska. Ia war ka penganga o kako kupe mo le anga i luma ma nisi fo kausanga kala kupe whaakau. Wai o le budget support. Ia wa le foi na sau noa le sui o sa lenga mua. O tupe tu sao au mai tonu o le malo.
ia e sao. Ai onga tungalunga, ia vaenga foi more conditions. Pe on sila fia ia vaenga ka o le JPAM, po le Joint Policy Agreement Matrix. O matrix lea po le framework lea, e fua ele releasing a mai o kupe ia. Winga e ka ko agreement, a mawhainga whakaunguinga e Samoa me lea, o au mani se lengi lea. A whaifo ele au sia pasenge mewa penga, i longa winka ki le maua le akoanga fo le kupe lea, au mai wha budget support, po se lengi ku sao mai, so soangi ka ko kalar kupe. Ia o le kulanga ka kamao ainga ia, le afoi le koe kau whaalia iei se mga kua leo sirfia e le pau ka ko kamao ainga ka ruai o lo whaalia kongu umal laulangi i kulanga i le whaamai e makulanga u whapenga lo whapenga ngā fia i pau o kamao ainga ia mai ngai ar fuafuanga leo au mai i le unga iha le marsi kia o le afoi whaaluinga leo ka ko kupe al malo i ka ko aki ngai kele stimulate ele kako economy. Mangai ale fuafuanga. Ia mai e kau lava nga whakingo kulanga ia. Le government spending foi lele ia kele polo ke whai. Ia kau whai ngā lulue mai le private sector kele aingi se lengi stimulate ai a pisingisi. Ia me whapenga. Kele foi kongi ngai ka ngakalau kele o ngā lulue ma. Iwa le whai kulanga ia. Ia kele la idol ka ko kama ainga ma kaule mingoi ia me se fo kulanga fo le akuai e fo nga recover ia ma ngai fo fuanga ngawa au mai le ka ko kala fa kau ai pa nga si mea fo le ka o kilo ki ai ia o le ka o kilo ko wa pe on ka nga luenga ma lo si le a le mingska o nga luenga ngai kele nga mai ngangi si o grant here ka ko malo e support ai ka ko fala ko ngai ke le fa ngai ia ka ko ngaluenga pe o le LTA o le SWA o le EPC ia vai nga fu i de ke le fa kamilor ke lo ka ko ngaluenga ke le makulanga ia pa wasi mea o ngai ka o vai ku fa isi ke le o pa u le o ka ko third parties fo le se me lusu 5 milion nga u pa u ai ia ma ngai nga fa alu ia me le sa ia ie pe mawale le fast fulu ongo ia milionga ia ko ngau ki le kupe fa ngai oi ka ko polokeki ka ko fala ko ngai stimulate ka ko kama ainga ia mole si kulanga ole o kele ka ko le songa mo mai le fa mai ko viki le sa ka ko au kango la mkanga le ua ka ko loa mo nga lue fo ile le marfa mai le ola marfa mai ia faianga fai ka ko virtual fo ile le meetings fa ngale zoom ia fa nga yo ia va venga mingoi ka ko fai unga fai decisions ia fa nga yo ia ka ko wa pesa verde de ma fainga fai fongo mo kana ngo plo keki ma fai unga ia onga kulanga fa mai ia kasi ia o le songa mo mai fa mai ia fa ngale technology ngai vai kemi ia fa ki ngoi kulanga ia wale vave fa ngai oi ka ko polokeki ia vave nga luaku se lengi fa ki ngoi mai se ka ko pisingisi ku moki ia fa ki ngoma sala lau ko ai fa olam ko recover ka ko economy o mai la ia le official a onga ia fa kai le official mingska ma kulanga umore fa ki ngonga le ka ko ngaluenga fo i ngai kausanga fa kupe ia le ka wanga ia ku se kulanga fo ile ia va ku ia fa kuanga ile kala kupe le wa fa ka kia mai ia pa si me fo le ka wa ia ku e milionga ngai pa u mai fa kuskusa i kala kupe ku ngai ia a ko lo ia ngale a ko koanga ai o i le ka ngaluenga wa onga ia me se fo i kulanga so i fo malolo inga la ngonga ia o le suir ngai ku malo o sectors ia ka kauanga ngale pa u ai dai ku mau pe fa alualu pe iluma si kanga
I wa o sekta sia ole marus yanga leo si o kako wa kungu. Ole o ia o onga. Ia pe o ie anga ie se ka mo fainga fo ile le. Onga si o kako wa kungu e leo se a kungu fo ile le keringi o loa. Minerals mo me fa pe ngai fa kau mo ska ko ma ai. E pe o le au kilo fo ile le ngei sui o ngei ku malo. Ole main resource le a Samoa ole investi ai. O alon whanga o le akungu. Kusala ka ko human resource. Nea wa kangia mai i le ngei vai kau. Sila foi ka ko remittance ia gai mai fafu. Ki le ar fa kupula ia. Le fu ka ko vai aku ia le alu ka ko RSE po ka ko seasonal workers ia. Ia kulanga nga a le leila ma alu I luma le o inga walom whangau. O le a ke le fo ile sila fia le aduaku ia kungu I fafo ma Pasifika. Ia mo mai ka ko se lengi. Kusala u ka ko investi ka ko human resource. Ia paule o le sekta e anga ia kuai le vaenga kele lea. O kulanga le I ka ko education. Ia si pa lea. Ia ke loa le kulanga kaunsi kia per ka ko karal kupe ia o onga. I wa ei foi lo kan ko pe a fua I ka ko census ia fai ka ruengi. O lo fa kupula ia pe la fai. O ka soi fu mai ko si ka ku mai mangingo foi lo fa kupula ia foi alon fangau. O lo o winga I kongo si ka ku ka foi la nga va lua. Mare kupu pe I lunga o se lengi e whakingo ai a o onga mare a kinga enga o alon whangau. I wa o kamau a inga leo Samoa lumangai. Nonga o le mai kau aku. I o le au ku mau furufiku milionga ke si marifia le ka ko government grant foilele. Ia sa pisa furuvalu whainga malo kaluai a leo sa wa furufiku le ku mau I a le pe kupu lunga leo whaio. Ia, tau sosoni atu tatu no foa I le sui mamanu, sa unoa. Ia, sa le manatu e whaala veita. Ia, e pita ia, o le tau mai tau o tonu no foa. E le pe tau anga ia I mea te tasi sa unoanga. Ia, e le manatu. Ia, le avanoa le lau nga whalau I tele ai. A o lo fola I tūlanga mea te tasi na lewa mai tau atu lewa tala noi pasene, maisi me. Ia, nai mea na o le tau li o tonu foi ne tatu on tasim tatu tu la fontu mau e temi tatu te anga e me te tasio na ava no le o ava no ya le ava no le tu atu ya ingo le tunu ya ma nai mana ongo tu malo ya ona se temi ya na u I le tatu o pasene ma tu lango foi no mera me fa pena temi tonu na tatu te anga ya ma le nga fa lo su mat fa man sano ia wa fafta ia tu la fionga fo lai tu sai fo male fa tuanga u tu ina mai ia ole a u alo ese ile tu langa fafta ia tu ai de tanga luenga fo yo o wa onga ole tu langa ile tato tu risi ia ona tasine o I tu malo e fa moe ia tina e tau tu risi tele ia fale tani malo ma fale mataanga fo I nei tu malo ia ai ole tulanga lea e vai tu ia ole atatala ia pora sile masina fo au kuso ia lona winga ua ia le tulanga ole a fa tupula ia turisi ia ngai mai tulanga fa pena ia paure tulanga fo ile e tawai atu o le pe le tato tulanga ua ile pa u le allocation I tato turisi ia a pato e silane tulanga fo ile fua wa I kaunga aggressive le ka ko promotion kai minge ko e kule ia turisi ko o mai o ka ko le wa de engi fa mai ko ye o le wa furi fa solo a ko ka ko ia inga ia va venga o mai turisi ma ko langa fa penga ia mo fo ingi ngai pisingisi ma selengi ia mai si singai ku malolo ia ingi si o fa kan malo ma lo anga ia ko ke ro turisi o le ka wa ia ko pe o le wa ka take advantage fiki ia ku langa le o le wa ia offer fo ia wa fai me fiki ku langa va lele
ia kulanga fo ile le anga ia kuai ia pa se ngai fiki mo i New Zealand i se kau ngo fie lo direct flight le wa kui Samoa i New Zealand ia lo winga fo dinga mo ngai mo wai fo ngai se ngai fiki e wa ka mo i fiki ia ko ngi nga le si fa lumanga nga wa kumai ia ko e ro ile New Zealand ai kulanga ia fo ile le kaunga ka fa kupula ia le fai ka ko marketing mo e fa penga inge fa kupula ia i per ko e o mai o ka ko turisi ia ai o le lewa ni kulanga le ka uai ia ka ko pase se valele ia la ulo ia ise se kulanga i me o visa ka ki aku ko ma fainga malo fa mole e ka unga ko au ki den ka ua le la unga le ka si o sui ngai ku la so ngafi ia o le fa o mai fo ya ka u ngi si o kulanga ia ni si fo yo ngai ku malo ia sa ka un fai o i maliu i fafo ia o le kulanga le ua o mai ia e ova ma le lua vai aso fa kali se visa o ngor kulanga la ua fa kingo i New Zealand online ia man ko vol online nga ola ko e fai ia business cards mo me fa penga vo fa kingo ai ia kele fo ngare mala malama ngai ko inga mo lo ma ku ai fa ngo o ngei mea ia pio si mea ka ua fai per ka ko so ka inga New Zealand ia isi kulanga fo ile le fa ma avenga ia me se kulanga ia sa ma sainga ika ko visa ia kasian ko waso pe ava pe o maliu me fa penga ia ko e maua ia maua visa ile pe me le we ngei ia ole o kulanga ile ka ko e ka so i fuanga ia ole o ma ua kulanga le fo le ka ko sin Texas ia ko le wa ka o fo mo wai si so soangi le ka ko wa fo ka ko ka mau ainga ka ko ku pe maua ia me se fo ia o so soangi le afionga le miska so i fo malolo inga ia ka ku ki ai fo lang pa ke ki le kele o fa mai fo ie mo mai i ka ko loa ia fo io me ka umafa me un fa penga ia le ka o sin Texas po me ai o le so i fo malolo inga ia ngala si le kulanga fo ile le o le kiuke ai o le mai ka winga po le overlook ka usanga ele i le ko si kia se kulanga kongi ra ufa nga luenga ia se va ai ngala ke le fo ile le o ngor ngai vai ka ka ia o ka swau ka me uma ia piola ku mau kulanga fo ile le o ku pe maua ngai ka fa nga luenga ia po sa o ko sila ele vai ange singa pasenge so ange ngai vai kai mi ku sai fo i male mal ka lo fe ngai mal malu si o ka ko wa ku ya mai se lava ka ko pisingi silai ki ia le ro fe ngai pe ma menge o ka swa un pensingi le au fai pasi mal au fai taxi io la ku mau ia pase se fe wa inga ia pe o ko si la fia ia o fai ia o ma sangi fe wa i la ko wa ka vale ia mo la ko awala ia o fai kar ngai me ia wa pe yo ma ko ia ale lima suka la ke aroi kwadi paka ke de ko au mai pia ia ngo winga la o kulanga ai au kulanga fo i pase se o pasi ma taxi ia se silangi ia kulanga ia fo ile ia ole ka ko fa solo mai le i ka ko vaenga so i fo malo loinga ia mo lia kulanga fa kai lo fio gol minska i kulanga wa ia kulanga le wo umanga fa kingo le tenda inga o ngai fale mai ia le la ver ko i ngei polu fa per ko i savai ia ko e fa popo inga o ngai isi kulanga i fale mai ia me se fo io se residence po le fale le ngo fo mai wa le ua allocate kulava le fo mai ko i ngukua e fa kai le ua makra fa kingo nga le kulanga ia mara o ka ko ngalu e fa kasi pe fa kingo le fa moe ia mo le nga ia kuluma le ka ko kala ku pele la nga ia kwai ia lo va ku pele fa kuanga i lo fionga ia ka ko kala ku pe ia se ko sila nga ka ko allocation ka ko pharmacy le o ka menga ka ko fala au ka o vai ku ngai ka u pa u ila lo si va nga ma le fu ma u ingisio o saunga ia ngi ke ua sioki ka ko ia lava ka ko supply ia nga ma le fa so ia mai se fo io ngai vai kau lo ve singa lo ia fa ia lualu ia sioki le production i o ila ku ia o de
le au wai ka ko fa so ngai ia mai se le kulanga le ka ko viki ia o le fa kuanga fa mo le ia o le ade o le kulanga fu le mangai ia le ako ka ko fa mo monga ai mai se la nga iluma o le kulanga fu le au fa io o mali liu ko viki mai o afia e lo ia lava ia se masalonga ia mai se ngai vai ka ko akele o mali liu ai mai se lava o ka ko kingam ka ma ku ia pe ia se fu le a fa igual ke la o isi mali liu ai ku yo la ko ainga ia nga mai ala ia le ma ku i fa liu ia ko fa nga solo ku ai e fa la was ia pe ma ia le di puksa o mai e fai singa test fo ile le pe makaolai infect pe ia ku langa fa pe nga fo ile inga ia ko arka ko fa mo wa fu ka penganga ia mo ngi fu ka lumanga i pa ko ia fo se si virus ko ia nga me ka ko wa ku langa le ia ngi ia olai ia fo ngi si fa mai o ka o mai ia ku i fa ia i si fo i fa nga ore ko viki i si ko nga variant ss ia mai se fo o kai pe o mele o le monkeypox le wa sa ngai ia lumai ko e sau se si fa silanga mai se WHO ia ko fa malusia le shut down of borders ia mo afia fo i ka ko tourisi ia mai se fo ka ko malo le wa ka penga ki ka kala borders le masingo o kuso ia nga se fa kuanga ka kia ku nga kai la fionga ile minskao kingam ko mai kai mai se fo ia ki nga e ngu mafio anga so kai ia le wa fa ka ngu ka ko lua se lau wa fe le wa fa kingo fa ka le mo fo nga sai ngi mal dia ngar ngai ku malo ia mala fu wa fa kingo ia o le foi vai ka ko se lengi kala kupele wa ngi ia o le la saule ka ko midionga ia ai fa mo fa si le kwa por ave ke me fa mai mai va se la wa fe ka ko midionga bo fa mo ia pe saule ka usanga muri pe a ia male kulanga le o le vaku pes fa kuanga fu ile ma ia ai va ve fa mo ku mai ka ko ka yala ma ka ko fainga fa vai fu e war fa nga inga ka ko se lengi inga ia account po mai ia komiki umai ku malo ia fainga ofia fu inga release ia ka ko trenches ia fu mo la ga iluma mo ku mai ku langa ia nga pasi mai fu la ia de komiki fa kingo ai ia lo fionga le minskao si manga mai si fongo mai ele ia lo fionga ia ngaua ka kia ku ngai e ko mkanga luenga ska sangar ngai ku malo ka penganga ole mako ofisa ole mako afu komiki fa ku malo ia sa fongo ngai ku malo ia ifu ikulanga e manga o ia isi e fai longa fangua mo kulanga fa penga ia si o lavi o fangua umore ku malo ia fangua fa alangu ia e pule fa sao ia mai e fu kulanga fu le kile ngau sa mo kulanga fa penga e kula i mai ai le umari dia ai ngai fai do office nga ia ka ofi mai fo ifafo ia e o fo ia fa mo singonga na o inga umange wa ka pungi kaimi ia mai fa ki ngoia kulanga ia au inga se ka sangare al mako komiki ia onga le fangua fo le malo ai e o lima sfulu eka ngai le pe le piko ayuka le ore si o fangua le fai le lisi le IPC le fa ko pe ia o kai le piko kai le awala ka loko voile de ka uai mako kuala wala tsunami ia ngai vai ngai ngau ka sanga kwai fa mo le se sila ngai ala o fionga mingska kulanga fa penga fuanga ko miki ngai fuai le nga ka ngal officer ia ngai vai nga fu ile fa vava ia fa ko ngai familinga o fa mua ma ko ku malo ia kulanga ka fa ko anga ko manga ko e fia ko ngi umam ko e koko mo me fa penga ia ma ko kwa mok ia kelen ka le mo se popo paongo umaia ngi ulai ma wai ai mo mia la ngai ele ngai fai familinga ma kulanga fa penga ia mai se foi ia o le kulanga foi le lisi i ke ua
au mai le lisi fo le lisi pisingisi ua mangkua ko miki al ka ko kumalo yo initiative al ka ko malo ilo winga o lisi a fo le mo meo beneficiary bodies fo le se trading body fa mo o winga la pe wa le lisi le fai fo isim ka nga luenga ia mai la ka nga luenga ia e ka la ile eka ia mai fo ia e wa ko mare ngai ko miki ile lisi nga ka la ile eka ka usanga ma kulanga u fa pe nga ia mai se foi ole ele lea ia ngule fa fonga mai ia lo uso fa pule mai ali pakai ku paila esa karkar ngoa fo ile le se malai ka alo o ali paka ia wa ngua ali paka ia a fa ali yungi ali paka ia ora fa ese de yungi ro ko fanga male pa esa kira e fai kasi mai ai ali paka ia ole mele ia ngai ia ko si le o malaya o fa la onga ulai lai fa ile yungi ali paka a o se me ese le ngel le anga malai ai o le a ku ma wa champing yo o le liki vo le ka mai kia o nga yari paka wa pe anga va fu fam kala la ku a ka kongore official procedure le kolisio ali paka ya ka kia mai fo i 7 aside ya o fa pe nga fo inga ka wa ve ali paka ya a si on la ve le ya me fa ki ngoi no wa winga ale le ya no wa winga o ku kai mi o iluma ya winga ka ko 7 aside ave umba ali paka or ke minge ka ko aude de umba nga yang ide ka de o ai lunga semi finals ia ngar ko afala we ko ngi kai mi ke lo se si kai mi o iluma ia la europeo ko au o se fulu yo ke ro ngai ka nge ya lo uso nga me faladi la fu ka fai mai la ko we inse la ko kamas ko kas ya se ma ko nga ka mo fainga o lo ye le vai nga ke la europeo pe fa se fulu ngai le piko ale kai e ma wa au ka le vai nga le ko pe ia fa ki ngoi ngisi fuanga fu e malo pe nga ia ko le vai nga le kai ia ka sanga ko kulanga nga fa mole ole ia ole kulanga nga fu le peonga va ko fa kalanga o nga ngau ka inga o ele malo fa ngofia ku nga fa isi arrangement fa pe o fangua fa langu ke le ale nga sa nga ai e pe fo nga ko fa fo le sala nga ko lo uso le ai fa le ka o mera fa e kulanga fo le ele fa langu o mare kulanga le nga e le ai o le o mo musu e le o le kulanga le o ele ia o lo wa uma fai ke nga kula fo o ia le sa ia le fiona ko mai kai Palemene o minskai e ko e fu pa le fa nga fo le lua fes fuiva kula fo le lua fes fuiva le o le uka ua nge o le leasing and licensing of customary land e lua fes fuiva winga ua ko e sui le kulanga nga fo le wa sa makamai le alienation of customary land kasiva o lima ya nga ko e ke nga e ave se kulanga le o le kulanga le ke wa ave se fangua mai i ya fiona fo isa o ainga makulanga va penga ma woi uma vaenga nga a kulanga o le afia o le mingskama mai ma fainga malo i mingskai i ku o mingskai nga o se le soa ku so ia nga o le fa maluinga o le fainga fenga a le faikalia ma le pule akoa lo ile o lo sa o mal la ko ai ia ma le su me malu sei ia la ole sa ta ole so fa su malu fiona le wo kongo ale sa ndanga le ia foi pulim sa tonu ale o ke langa le mele o le tu la fono ale le ave fole ele fai pele li sia sa o ia la inga ia va mal tanga tele se me la ave fol bin ska ia ele ave se ala o tonunga il tonanga le o tu la fono le fa kai ko lo fiona i su ia fai pule ia e wa o per sa i in kanga lunga le a fai un fenga sui o la sui de ngoa ai le o su ia al me e kaunga i ku la fon aftai lo fiona ia alo aftai ia to lewa ia se sa fa mo sa no ngale ia fa aftai ele se fa fino wa inga male male uso fa pule al kulanga nga fo fa mingo ole road ya fa nga malo ia o ngol me sai mo ke mi fo kolonio ia le uke nga lusi ka ko fangua ia fa la ngu o ngale o mai o palangi ia sa lusi kaleki ia lule fanga ia la al me sai
ia pe o le malu pui ale o le afia i o le whainga malo ma le o le miska pe o le nganga lainga i le kulanga le miska le soa ia e whaftai o le a whaiwi waku le kara le aringei kumalo ia i o fionga i miska o ka kufui mu ia le ua e whafonga mai o le ua o le karusanga i lo uso a whaipule i le miska o whangua mai lele e kulanga le lisi lea e wa o mea umai o a ki ngā ka kui kumalo i e whawhaingo fie ai o ngā whaise vaenga ele i e moriska ko fui mu e ngā o lau e le o leo o lau e whare mai i a koe a fui mu rai misi o ka whakolu leo o ka ko emergency fo i lele e isi kulanga e kula i kua i a o lau e umai e vaenga i ku kingo i e kolu i a mo le malu pui o le kumalo pau le mea o ngā vaenga le ngei whare mai ma leo i o whangua whale angu i o lo ia ia le kunga lunga o la fu i se vaenga o lo ia ia wha masingonga e o lai whanga solo ke mingei ia mai pe o le malu pui ai se mako ia mangaku maso mako vai ia wha ngā o ele ia fo i lele ale ka kou malo ia whai ei lisi mo ngaruenga ia mo kou makanga ruenga o mai le ka kou mingska o mai al tape sui o mai sa no ia e mo le kulenga nga whaftai le o le ua laua ke ur ka ko solo fo ile le kuai la lomang e la umanga ia war mesa ia e fasi lo loko a ngi ka vale ko ale ia ngi lunga ia laua ko kang le o al kulanga le so ka ia fat ka malo la om tourist ia malo fa ka laua ke wa ku va nga ia ka ko wala ke le ale ka wa nga e kuei wa ke ro va nga ia le la vea ila lo o ki nga e ku malo kai piole o ka ko fo le i fea fo ikia vea o ka ngu aku fo ilasko ngai o si vaenga nga iaku ia o le vea na le ka ko vaenga stats ko valu ia ko fiku lang avel far mai ia ko kasi aranga se ferang kuku ai ngai vai ka vale ia la sa ka fo ko senga luenga lofa ia mara ko kapu e mai fo ia ka le vea o ka vale o le mea le o le lua ku inge sa aku ngai fo lo le ilalo ai fo le afi ku i au ka far mero e fo ia ngau se vai nga foi le pi ma ia fai mo se hampi lunga kau ka fio fila ko ka vale o masangi ma ko ku malo o ngalenga ma di we ka mo lo fa ngai ka foi e fai aku io la e ma isi e aku e ke ia ka ku ngare vai nga ko ka fio ku au o ke le foi ka vale ka ku ia u a fai nga ku langa le ia male ia maria su maru nga le ta o ia me tau ngā ruanga ia, tūne mera fōmista. Tēnā wai whionga whongtelai, ia whafteat fo i la whionga i le ri whaipole mo le la ngā maru tau pule ala fo o whaalua. Ia e pia ona o tariwawe atu. Ia laua whaatino ia le vaenga ngā pe ona ia i pe ona a talo mai fo i se tasio sui o le tūmaro la valea. E moni o lo o whaanga solo ia le tūlanga o le whatino ina o se au wala si ma a mautu i le tūlanga lea. O nana se le whamua le whainga malo taruai. O la utala moni na wana. O le ua whamua ia le ala si ma fo i a whenga o lai saunga le mo. A wale aver whamua i tuai a le pata i le mela le tautano ai nei. Mai a watu fo i ia le nei a talsanga a le tātou mtanga ruenga i tua foi o tātou tūmalo se i tau tuanga ia tātou whailoilo. O le telo whailoilo ngā sātutu i ngā o whaelanga ina foi ia tūlanga nā. Matalo po le whaafāile ngā wako whailoilo i tua tātou tūmalo. Ia ai o la atu lava le pule malo ali mwhaipule ia o tō alofangia ia whailoilo o whaalua i foi tupe al malo. Ia ai o le aunga lava wha moi ia saunga le mo ia whio inga tātu tangati sa o le le lea o masani tō malo ia o le whuanga i maini si o tātu tangata tā whao atu tua lātou te leo sirafia le mea na ai ma nei al whautuanga i se whaapatu ina ia slow down lai ta vale ai le i o atu i lalo le leo le smale ma le whaaloalo. Malo, whaftai, tōna reo manino le. Sao noanga le, whionga le minsta. No se manoa whamamut. Ia,
Se avanoa te anga ile saunanga sui. Mamlama tangwanga minska. O ile haila ile fatangaina. Ele fatangaina o kakula fonku mawaia ke anga ile o sauno. Ele me fi fa saulo. Io e fa sao ngai o sui la ele miska. Ele la un sui del meloksia. Ato no iso taimi. O sai mai le sui maru iso taimi ana fa mai le lo finangalo. Ja, fa fai olo. Ya fa mai le o mai lo taimi. Ya. Leo manino sa no ngal minsta. Ngai ai kia ia ka ko wala ile kwa o ile malai la mum kia kele. Ai si nge e wo kau mai ile kale le a ia sam. Sa makai shoulders yang sa ka wo mo fo. Ya ese fe fo ila li pakala ngala wo rol me alo ia. Ai alu aku kan ka ho isi ku malo ya e ke wa ku ko ngor piong. Lo winga ko ro ka vale luinga. Yang sa ro ka vale le piko yuka. Ya ole si ka se isi silange kulanga ngai fi fa le ya. E kwa o ile malai lama mapue. E lo ye le va nga ya mo isi. Ya le lo fio ngal fong talai. Ya se tu la mai. Tai lo wo usa ngo mal pitole. Kasi fon nga me nga se fa nga malong te ne. Fai mo mo ka nga do le pa e le fai me nga ka ua le sa ngo mai. Ya, lo fio ngal. Pero le la tau mau atu le langa le lo makuya ku ai nga le mai. E mo sa mango. E se fa pupu mai sa no ngo sa tai ke o ese kai. Lo fio ngal fong talai e le ma fa nga fa ula ve ya. Lo fa ula ve o le fio ngal le sui fai pule. Ia, langa le ta o fo le suafo. Ia. O tapunu. O le fainga malo me le ngo kalango ye. Ia. Langa le mai fakanga. La. Ia. Ma di olo. O le kau fakso kala. O fango kele lo kam kala. Kelo ko el maro le ko ia. Lo winga nga e ka fa malo. A o sa mingska. Lo fiong. Ia pe me masaniai. La fo sir fielo uso sa te wa vea fo le manga duena. Ele ma fai ona fai ko kasian mis kasi kom. Ia vangala sa fai ko kasi o ko al ma ko. Le ma fai nga fai se me o ke loko ese longo mari de umar kabineta ne. Ma falot. Malo sei fo tamno. Go manatu. O manatu lo fionga sui ma. Ia, le wa ma lo fionga, le vo fa fonga ia, le fionga mista. La le mangingo le mele makako. O le ka fa mangingo. Ma fai aku me kupu dewa kua ia o me umai fai le makangarun fai umai kak fai ngarun insinia lo ngawinga le fa danga umai olo ia kak fai ngarun al malo ia ma le ka kula ia kua o te fa maruru aku le fionga ia tapunu o tapunu ua ia le rek a o kongo fai nga malo e le rek o manatu fo ia la e wa ki diang se ia fa mal ruoti ia o ro sui matu al mota o manatu foi ia o mal time lo fiong sui a o ye ni si meu to ia lo ava noa ia time langa o le a ta time fa ta paina ia o le afole venge o finga wala o di ide a kulo ka kai ia fa fa inga o le wa ma o lo fo lo ko va lo mai o le ai ngai me ku aku pe ngai la aku ponga ia o le kulanga le i ka ko vai paipa e se fa mon mori se alo fangi si mako pik ko uro yuka la lo mangu makulanga ka ko vai foi le ele yo o e se vai o lai ka mo modi ai e lo li vai ale vai foi le nga ia ka vai aku ro pa ur ka ko si so le anga ia o le kulanga nga e ka ye se fai ke nga ia lo winga wa ke ole au sia ia le kulanga e lo ko ka ku pele ia o te fa malu tu sui sa no mai le o ka oko le ia le tūlanga fo isa nga i mai ia le tū malo. O fsiri po fei fai pure ve me lo ke le lo. Ai sa o mai ia le tū malo. Ia mtal sanga mai ia le vaile le vai sua lua. O lo o ia ilo tū malo. Ia ma le fo ua nga ia tuai susu enga le tātou mtanga ruenga. Ia au te pole wai o tūlanga valna. Le ua umanga o mai le tū malo ia au ke pole lo o kalia. Ia, o ia manatu no fo. Ia, wa. Ia, wa. Ma ia la le koi o is fam kalanga. Me sidi nga mai le ku malo ai le lopo i se fai pule. Fa, o mamai le o ku a fo ile. Ile ka ko fongo ka ruai er kulanga lea. Ia, pa si va nga fa mole ore. Ia o le ke vai ku ka ko kala kupe. Ia se fa fesili fa mole o le i umai ia
allocations fo ia o grant me fa penga ia o ke le vai se kala kupe le EPC ma le SWA ale inga kala kupe le TA pe ia se mafuanga o le a pasia kula fo kala kupe lo winga ka nga fia o mai ko ngu vaenga ia fo ile i kongo ka ko kala fa ka kupe o le ke fio o kilo ile kusida ia le o ia i kongo ia le ia le TA ai le o ia le SWA ma le EPC ia skula fo e ang ka fo e Ua mai a tai no sui. ia lo ia ngi fa le kongo le ako ka ko ka kupe ia fa maruru aku Lo da fionga le Fonotaga fa lo mai ale. filingia. E sila i folaro le MWTI oro iai. O mea masani lava ia i le mai ale telo tausanga. Ia e ma oti mai lava ia se tala tupe ia SOEs. O lo i lalo le o whaatasi mga alue whaakasi ma le tatum tanga aluenga tele al malo. Ia ala o lo i lalo ngā vaenga ngā ma le whaalalo. Ya, ia sa le ila lo le MWTI le ai grants nga mai ka ko CSO me fa penga ya pe o le wingar fam kalanga e ka fuilanga apia mai ka ko kala kupele ia kala kupe ia le PC ma le SWA ai pe fo nga mai ko le LTA le ko ka ko ku Ia, le o mangingo le. ia malulu aku le ofionga ia ka mo fai fa mangingo aku kulanga ia o manga onga sio ku malo kulanga fa penga pe o fo e moka ia kai kongu lava ia pe nga vakus fam kalanga ka mi usola ia ore ngau ko inga kupu mola fa mo ka longolongo ia ma ole mo le kola nga fa afkai la ofionga ia mo le avango ngai ku malo fa le koi fo ia se vai inga ma se fa ka va ia e fa ku wai de kala ku pe o ka ku ku ia fa fo nga ale ka ku ai mai se ku malo ia mo se fo mo ka ngai ia malu ave fale pe a fa pe pa o papas fa kalanga lu sui ai aro fangia le akua ko enga ole a ko fongo nge yaso mo ia lo fionga fo kalai mo ia mo fongo so ifua Ia, malo sa no le sui malu ia fa tu at perno fo ia tau si pe tatu temi ona fai si tele o tatu ngaruenga ia mesela ia tele a sa no ia pe mo fo fa mo mai ia manatu tele fa tau o tatu temi o le lava tu no atu fo a fa tuanga na mo le fa ngo fi no tatu ngaruenga mo mi fo lo tu lang mo fo ia fa ngo fi fo tatu ngaruenga ia ole temi sta se su malu ia le mai tau atu le wa fo mo sa fa la lili ia ole taimine o lo fionga le su malu fa la lili numero 2 lo fionga mai am ia paftai atu au fionga ni fonga fe kalai mo le avangoa ai ko fo ise sa ngai ku malo ia wa foi kara ku pepe ngo o peide la wa fongo ole au le papa inga fa kupe o sala i fala pe ka ma koi fa foi o ngau kulanga pa ia kulanga ma malo le aso wa kusa pe o ke au pui de kafe o ke ma au lava i de ngat vai na wa fionga i fonga fekalai mat pa ia i fonga uso Samoa ia ka wia inga o fa se fa ku di pai ma o fa kulo a wala pe o lea wa umonga sisi pola o mauka o filinga wa ka po inga Samoa lo makai le kila wa ka ko faiva lo filima o le aso kulo nga la fionga de fonga al fongo ma lole so i fua la lei la fionga ma lor fa ko ngai ku la le aso okay fa kulo foi le ka po inga malu le au ma lo Samoa na wa fionga kui me de fango so la vi de dua ma la masio okay fa kulo foi le fa fong ka pai na wa fionga de suyao na wa fionga
le mā mea lo paki ma le whai kua. Kuro lau whionga kai kai o le mālo, na o whionga ka mai kai parimia, ma le sui parimia. Ai mai se le a whio mingi ska o ka pengeka, pa pia foi a whio mingi ska lango lango. E whawhiro e foi, ma le angang wharoalo i ngai kua le mauka, i lau a whionga le sui kai kai, ma le malu whaipule le mauka. Whawhiro e foi i lau a whionga le whamsingo sili, ma le malu le ofisa o whamsingonga. Ai mai se lau a whionga le lo i sili. E whawhiro e foi i whaururunga mkanga luenga kumaoki. Ai mai se ngā luenga, makanga luenga uma a le mālo Samoa. Mālo le kaukua, mālo le ngā lue, a wase mangui o ka kum mālo. Ea, lo ku mālo pele, wharari lua. Ai mai se le malo le, pa i o lau whainga luenga kofi e le kua, i so se whakawhai kaulanga. O ke rea whisia whawai lulu, pe o ke sapaia whakama vale o pa ia, mau mamalu. Onga o pa ia e, whawhurunga kā, e whainga kā o ngā whaifoifo i malai. O ka ko whale lua, o le ainga. Sarangi, sa kele, sa poe kulai lai msiungi. E le vai a fo i le whale oko, i le kapo inga si o kumalo. Le kapo inga le paia o la ngafa ma le lalu ngofo ku la whale. Ma le kauanga ese ia whale alili. Ia, ka oko la ia whamaenge, i kairo loko paia, ai kapo ai maia. Se kama whairo kou sui e whaaleo so ka kou sao ia manguau. A war karfa kau kupe, o leo o pēr i maukang eki. Na ua whionga le whoko whekalai. Ia, ua ngaongi ngai moku ngā awha. E kua lalo ai le ngei sui au sfongo. Ia, ua se mangui o ngei kumalo. E mua o ngā momoli le anganga o whawhikai i rau whionga le kamai kai minska o kupe man ka ngā ruenga. I rao ko ngā ruenga whika ngā whianga i ai ma le lufi inga o le kamau ai ngā wase mangui o Samoa. Ma lo le lufi di man lei. E iai le kalkongunga lo sui. A suarem ka vai. On ka e de fia leo o maa o le adia. Ai a ongai le punga vai. O ngā lala leo o le ala vai. Whawhikai di sida mau i nau a whionga ni mingiska. Ia, o ngā o mai reide mingiska o wā onga, ka lunga mangu. Nau a whionga le ponga whekalai. O lea wā maua kara kupero i eide se lengi e ftosoangi. Ke lo ftosoangi masangi ade malo moa onga. O lea la leo le kalo aku, i lau a whionga ni mingiska o a onga. Se i kanga e angei, i a onga si o kumalo whare adildua. E mga o mia koe whale leia o fisa mo whai a onga. Ia, e kaufoi o ngai engi wifi, laptops. Ia, mai si mea whaiking e whao ngā mo le hao inga le lei o le whangau. Ia, e karasanga foi lau a whionga ni mingiska. Ia mo ngai grants foi ngai e mo engi kesi mangufoa. Ia, mo le si e fia lau a whionga. Ia o mai vai kaiminga i o lo ngofo la vai lalo. Ia alo foi mwhangau o ngei kumalo. Ia, makuse e o lako ap. Se karasanga vai rei lau a whionga ni mingiska se i
kangkanga iangi na le vaenga. Ia ao ia i pia i le vaenga na ua whionga le fongo. Ia olo maua foi olo iairi se lengi olo whamaku mai mo le pulenga o fale ma malaika alo Samoa. Ia e kalsanga kwai la ua whionga le miskao ka alonga mangu. Se i koe si silange la vala ua whionga i le. Malai wha ma lolo i wau vai whare ari. E ka kauonga koe whare leia. Ia ware ki ngā ingo ka alonga i ko kongu. Ia o sio mai kumalo ma le whionga le miskao soka inga. Ia wau kai mingei. Ia o lo ko kongi amalai o ngu foi ma whioanga. Ia o lo whakingo ai. Ia ka alonga a alo foi ma whanga o ngei kumalo. Ia o se karasanga kure lau whionga le miskao aonga. Ka alonga mangu. Ia o mai le miskao le leo ma whakpuipui. Na ua whionga i le whongwhekalai on mauka. Ia a sila la ua whionga i le te kasi o mauka ia o whare fōi sa a whainga i le malaia o le afi se kulou i le kumalo leo vai e sa whaka se vaenget pa ia da whionga. E o ka vale fui mui i kuaua whaumakia umare mau kosi ainga lea. E ka luai o ngole mamao le me a nga ia kuai ka vale fui mui ndo whio. Re e kalsanga kuai rau whionga i le minskao leo leo. Ia o lea fuinga la vea kufo i le la unga mua mua nangu whakau pou. Na o whionga ia e mga mia lava si ka vale fui mui mo kuai whare alili. E kawa ako ai a whare alili sa whaka i a me se fo i a leipaka. Ia mole suinga la kau ngewai kai ia magisi o whaalawe kupu whafo se. Ia nga o mai lere na o whionga le mingiskao whakoanga. Ia na o whionga le whonga whekalai. E kauala ki ngase na ngonga o le whawhekai ma le whamalo. I le whionga le miskao whakoanga whainga whai. O ke le kauseluak i ngā ruenga le lei ua e whaia. A wā se manguia o le au whai whakoanga ma le au whai whai vai kongo se o kakoa kungu. O le alawa ua e whaia le whai vai peo upu e whai lo ku malo. I ngā ua kangi makui ku i le kanga loa a upu. I le langi se i kakala mai pu ngā vai o le langi. Sei kukumu ai vai anga vai papa o whamuianga wālonga ngu. O upu foi e whai le papa ori, whakolkoro ngā kama. Ngā ilo i papa i langa wā ori kama. Ma o lea ua pae koi, ma ua whakarikari mangu e kou. Ma lor koa, ma lor kau. E mongi ai upu ore kusi. Ua e kau leima e mang māloa i laka. Ai o se kalsanga vai rau a whionga. I le minskao whakoanga, pāmanu mole. Se i musu ange la vai rau whionga le minskao ngā ruenga. I awara ngā rue o si i o ku mālo lau whionga. O le kele o whangua i kua. Ia. Ua le ngā rue inga o ngā le whale kongu kele o awala. Ia a kungu ngau si da fia foi. E la whionga le sui Palemene e ma la whionga foi miskao sokai. E o arenga rurua i kuai. I le meo lo usau. Ia. Kua alo le le e le kalo. So se whakoanga. Ia. A o whale kongu ngei vai kai. Ia o ngau le leango awala lau whionga. Ia. Ngau maira o le miskao. Ngā ruenga kele al malo. Na o whionga i whonga whekalai. A si sira o whionga i a wala ngā rue, o ngei kumalo, o kei loa ova ma le kourus hulu tausanga i le koe whaiangi a wala. E pei fo e o le ala sopo le iuka i a mākou, iuka i sarangi. Ne e rua koe la wala e ta sopo i e ka ngaka i aso ia e
e anga ia I whare wha, ia malei kua le akungu, ia ole kakalo. Ma le anganga whaaloalo I lawa whionga le miska, ia e reo se whakongunga, ai manga ia le whio aku ala wa singa I kua, ia e mori mawai a walo ngei ku malo, ia ma whakaikai e fu I lau Land Cruiser pe o ngā bisa ngei, a saulau Land Cruiser iuka, ia ua manga ia kele. Ia ma le si lau a whionga, whonga whikarai, ia olo maua fu I oro I eire kupi, ia olo whaanganga mō karingaru. Ia olo kakaloa, ngāri whamangakua kwai, na wa whionga li, miska, ngā luenga, ia o ngau, o ngi karingaru, mo ngā kai whale o ngu o le ngei ku malo, e iaisa sa kele, ku lai lai msa poe, kua makua wha inga ngai kai whale o ngu ia, I le, I ngaru o le sami. Ia wha pia foi le sua vai kau mafa, ia e wha au I uko le ngei ngu, o ngā le laku le paipalo o ngā kai kai, ia e kele ia ngisi foi o a inga, ia olo ngofo ia I uko ngei ngu, ia olo mga mia lava le sua vai. Ia o ngā o mai reira o whionga le miska o ki ngā maka mai kai. Nā o whionga le whonga whekalai, ia e mo moli le anganga o whawhikai, I le miska o ki ngā maka mai kai. Ia e kusai fo I manmako lua se rau afi, le ua maua. Ia lea koe ki a umang whao ngā, pe koe lua sifuru e mea nai koe. Ia e kausanga aku I lau a whionga, miska. Ia e a maka mai rona ko milionga pe a whaivoa. Already, e malesi se furu afe, wha mole I mo wha mai le pisi. Ia kau fo inga wha sau kua la les furu afe. Ia e sosoa ngai fo ingisi mea whai ori. Ngai ku malo, ia marengang wha loalo. Ia wha mangu ia kere rea kua I lau a whionga ni iska. Ia, lau a whionga le whongwhekalai. Ia ele umingi I mga kua ngai ku malo, ele ngai mea ngā kau ang koe wha mga kua I mingiska, ia mōre ngai kaimi, pei fo o ngā e saungua kaimi ko sola, e mga o mea ngi mea fau, ia ele mwhainga mako o mai ngi mea fau, ia o lele I whaakingoa mea kuai, ia e ngera ua whionga, te I umang whaakingo mea kuai, ia kua lau mai leo isi mea fau, e lau whionga le whongwhekarai, ai o kere ingofo I lalo, ia o ke mori aku le ngā whaakai kere lau whionga li, ka mai kai miska o kupe, ia mōre ngei karo le kupe, ua makua I lango inga lava I le ngei kumalo whare ali kasi ma le lua. Na ua whionga le whongwhekarai, o le kakalo whare ali lua, ia maua lau soifua malo loinga, ma ia ko o mai rangi I ko whara ua whionga, ia e whaakaukai ai whonga usua. Palemene, ia whamangia kere le kua I lau whionga, ia anga leipere kua le whainga malanga le whionga ka mai kai Palemia, ia malanga, ma ua pere soifua lau leia le whionga I sui Palemia, ma le kapenge ka ia whaapea foi miska lango, ia anga leifoi le kua le vai, ia whionga sui kai ma whai pure mo le moka, ia mangia kere whonga usua Samoa, soifua. No, aftai le saunoanga le sui mamaru, mai whale alini numero tasi, ia, mesila tau o leo a whaleo le, ia le lua langona ma, stasi fo e ousua whai pule po le whionga le mista, ia leo lua langona ina tala tupe, ma lo a aftai, ia mana onga tuai, ia, o le awa wha mau le lei, wo already wha mau, mele ua pole, le lau ta pena e tatou whainga malo, ia mana miliona, ia nei tai seina le tatou maota, o le tono tatou tala tupe o lele I pasia, se I pasia le tatou miliona, ia to a ole o tatou fofua, ia PSA ia le mena ia tatou malama le tau manga tatou fono, ia matulanga o ia tatou fasoa, ia o manatu le fo e lava le taimi mo stasi o sui o tatou maota.
O atu sui o ana lofi no tasi le pe tau tulai mai. Oi. Ia. Ia lo wa no nei. Le mai nei fa wa pe tatu to teri mai na le fef. Ai mata mai sa no nga lo fiong sui mar. Five tai le fiong al fo talai mo lo no. Sa ule manato lo temi nei au te stai le fiong al fong al mot. O te tula i le ava mal fa lo al tele. Nei vai ngadas. Fa talo fa tuai ina wa fiong al fong of talai. Paia ma walunga te mai tai Palemene, sui Palemene. Paia ma walunga al kabineta. Ya malo minsta langolango. Fa talo fa tu foi la wa fiong al tai tai ol naitu la wa fiong fontoi. Malma malu o tupu mai o ali fai pule o naitu fa pena malu o Palemene. O te fatalo fa foi le paia maulunga wa fa fonga tapuai le o malu o malo mal masiof. Tainane foi le sunga le suitofia al fono suitofia malo fa le tua. O talo fa foi le paia maulunga le afionga al fam sinsili mal mamalo o pulenga al fam sinonga. O fatalo fa foi le paia maulunga la wa fionga tamai tailo ia malo ia mal mamalo mtanga venga ses a be ia nei taimi o te fatalo fai ro itu malo o ana rofi numertas paia maulunga wa ingo satuala aingo mavenga aingo taulangi on tamale itu mal mawafa malo tu ya ana tambalang fa pel mamalo le fale tolu ma foi fale ya ebe ele nei tula fai ai se leo le tato itu malo mo le tuai le nganga la wa fionga le fong talai nei vaenga ole aso lingo lua le manatu maulunga e mo muai na o faafetai le afioga le minista o tupe e le manatu maulunga e faafetai tele faatoatoa e lau afioga le minista faafetai foi le onsai faafetai le pulenga faatatau tala le tupe e leu o faalogologo ma le totoa ia auā le faasoasoaina o tupe ma le lifilufi ima le malalei ia auā lau afioga mo le tala le tupe o le nei tausaga lea le mole tuai le agaga faafetai ae sa o le manatu o se taimi nei e fai ai saʻu tala ia o le agaga mauluga ia fetau ia loʻu taimi ma le 2 minutu e le totoe e lau afioga le foga fetalai ala atu i lau afioga se manaʻoga auā le minista o faatoaga le agaga mauluga ma le agaga faafetai lenei vaitau ua faalogologo ma le totoa le faagasologa pokalami o lau afioga le minista o faatoaga ia malo faafetai te masalo o se taimi ona faatino lea o le matou faamoemoe o le talomua ia e pei ona iai a o le agaga maualuga ma le agaga faafetai ia manaʻomia le soasoani i lau afioga le minista o faatoaga mo le fia faalelei o matou faatoaga ia matou te tagisia se palau lapo atulou le faafofoga loʻu i tumālō ia mo le toe liuliuina o le palapala auā agaluvega o loʻu i tumālō o iai le manatu mauluga o loʻu i tumālō se tasi lea o i tumālō mo le atinaʻiina o fuala auaina kamako pi kapisi kukama maukegi mea uma faapena ia e manaʻomia ai la le masini lapoa e toe liliuina le palapala ia auā le totoʻoina o ia fuala auaina auā le fofoga taumafa o le atunuu lua e talosaga i lau afioga le minista e manaʻomia le loʻu i tumālō se vaafagota lelei po lea e faaogā i ai le matou miliona lea e faatau mai ai se matou vaa au le tatalo atu i lau afioga le minista auā e lē loa matou pofe mea mai ai se vaafagota lelei ia auā le fofoga taumafa o le atunuu faagota mo le taʻiono masina e pei ona iai isi vaatele ia e faapena o te alu ai o te fagota ai ia auā le fofoga taumafa le atunuu ia e maise se fofoga taumafa o le tatou Palemene
Ia, maliele sui mamalu. Le wa taua ia me tau wa fa ma masing. Ia se tu lai melo fionga mista. Tai lau fionga le. Fonga fono mo le vanoa. Le fu senga ngai fa le lave le. Sa no nga sui malu. Lau fionga le minista lang. O le si minista laki le ye. Anga foi tasi alo una o malau miliona. Ia wala te pore lau palau. Pasi lo tala tupe fa ta lo lau palau. Sa ona ava o e failton. Ele se si failton. O lau fionga te fono mo lau komiti. Pule oe. E vatu ele fionga minista miliona ye inga. Wa uma mea ete mana o mia. E fa lau le ye lang o tato nu le nu mela tasi e me tau fa lau aina. Ele tu tul ko apinga ki alo au lau ko apinga ki. Yo nga sola. Yo e. O tulanga va fangota. Yo e. El por kalame la muri mai o te fa lau te lea pe au te no ta lau tariatu. Lo ye va fangota lo fa te noa. Ma le malo saina e a mai e fa pa anga mai tu malo. Lo psana. O le poloketi no tau fai le lua fe suon. Ya e saule na mafenga i saua ese. Ese men fatulangai. Ale no te fo i mai lava o usau o te talo malo saina. Ia lai fatela no. E se fulu va. Na no fa penatu. A e tali lo mana olna. E foi si la fia le fionga il ministero. Na luenga o ia sa fe ngai balanga o ia pasi mai va e mai. Ia ua te pole e fai lau palau. To e fau lau commercial fishing boat. Ia tali atu na. Lau fionga e fonftalai. Ia me via fa mamlama lau fionga. Fa mamna mai ai. Ile fionga de sui. Fono le sau noa. Angai ole. Le milionga le tau la le tali mal mista. E million cash pe million ai tala ko le sau bele lau fionga. Ia. Oh. Ia se tura mai lau fionga mista. Cash or account is the same transaction. Just the same. Lau fionga le fonftalai. Ia ngā lo o fisosoani na vai le sui mamalu. A whai o e tau mawhau sau wa whangota. A wangi e alu i apesta welo mai sau wa whangota wai le pasia. Leanga leo mai tau atu leo o tatu teimi. Ja, pule pia lau fionga fonftalai. Ia ele manatu ia o le afa au lau saunoanga matango fie. Vea tatu taliu mai le ono na ni le fiafi tu so le lafo le sui Palemene. Ia mele ia fa au le saunoanga sui mamalu. Ia e manatu foi pa yo tatu maota ia o no leo tonu tatu teimi malolo. Ia e to afa i la tou lo ngase ia manatu foi to talo langa lele o mai pepa mai e manatu foi lo to talo i la to fa lo ngase ia to fit to toru la to lo malanga ia mo si fiel tatu maota ne te to si la mai le ato mai no for tatu Palemene al tu langa na ia mo mielo to talo mo la to fa lo fa ta fa ngase ia inga ia ai manatu ia o le afata ti ese ngaluenga al Fonotaga. Ia ulia le tula e ono le tula na ne le fiafi.